Pasibayo na yung pesi na yan ng Angeles City Local Government Unit o LGU, king pamani muna ng Mayor John Lazatin, kapamilatan ng City Tourism Office ng on-the-spot painting workshop bilang partiling selebrasyon ng Arts Month. Tegunan day tireng local artist sa mitipon-tipon bang ipakiting karelang talento at creativity. King aktibidad, gewang makuleng obra rem blankong canvas, balang painting, makasalesayan ng karelang kwento at inspirasyon. Agpangking Angeles LGU kapag nasaning programa ay suportan at dinan lang plataforma reng local artist kabang pasik na nga ng cultural scene ng Angeles City. Balaos nemang manamuyot ng City Tourism Office king komunidad na suportan reng makanining takbang abibida yung talento at identity dareng Angelenyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.